हेलो दोस्तों। तो आज हम दोनों भाई एक चैलेंज लेने वाले हैं, जिसके अंदर दोस्तों हम लोग 5 लाख बार राधा नाम जप करेंगे, जो कि दोस्तों आज तक का यूट्यूब पर सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है। तो दोस्तों बड़ा और अलग। हाँ, और अलग भी है, इसने सही बोला। और दोस्तों इसके अंदर दोस्तों जब तक 5 लाख नाम पूरे नहीं होंगे, तब तक दोस्तों हम दोनों कंटिन्यू करने वाले, रुकने वाले कंटिन्यू नहीं। इधर ही बैठेंगे, इधर से हम किधर भी नहीं जाएंगे। कैमरे के सामने कैमरे के सामने बैठेंगे और आपके सामने पूरा लाइव 5 लाख बार लाइव लाइव करके दिखाएंगे आप। पूरा लाइव करके राधा नाम जप करके बताएंगे। इसके लिए दोस्तों हमने 2 काउंटर भी लाए हैं। तो मनीष काउंटिंग मशीन, मनीष एक बार उनको काउंटर बताओ एक बार। ये दो काउंटिंग मशीन 1 लाई है मिनट के पास। काउंट करने के लिए, जिसमें एक से सो लाख तक 1 काउंट मिनट। होता है। दोस्तों तो आप देख सकते हैं मनीष के पास में अभी 2 काउंटर भी है, जो कि हमने अभी-अभी बाजार से खरीद कर लाया है। मनीष एक बार और इसमें ऊपर एक करके बताओ। एक से 1 लाख तक हाँ, काउंट होता है। इसमें 1 लाख तक काउंट होगा। लास्ट काउंटिंग 1 लाख है, जिसके इसके हिसाब से हम करेंगे 1 से 1 लाख तक। और दोस्तों और और ये 2 रुद्राक्ष के और 2 रुद्राक्ष की माला है। और दोस्तों और इसके अंदर दोस्तों ये 2 रुद्राक्ष की माला भी है, जिसको दोस्तों हम दोनों भाई एक-एक हाथ में पहनेंगे। एक हाथ में ये पहनेगा, एक हाथ में मैं पहनूँगा। और दोस्तों उसके बाद में हम ये काउंटर पहनेंगे और काउंटर फिर करेंगे। काउंटर से फिर काउंट करेंगे। और जैसे ही दोस्तों इस चैलेंज में दोस्तों जैसे हमारे 1 लाख राधा नाम जप होगा, तब वैसे दोस्तों हम आपको ये दिखाएंगे प्रूफ करके सामने, काउंटर से आपको दिखाएंगे कैमरे के सामने। तब दोस्तों हम काउंटर से तो दिखाएँगे ही, जैसा कि मनीष ने बोला। और दोस्तों हमारे पास में 2 पेन भी है, जिसके अंदर दोस्तों ये ब्लैक पेन मैं मनीष को दे रहा हूँ और ये रेड पेन मैं रख रहा हूँ। जैसे ही मेरा 1 लाख नाम जप होगा, तब इस फ़ोटो के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 करके ऐसा नंबर सब लिखा हुआ है। नंबर वैसे ही मैं लिखेंगे। 1 नंबर के सामने अगर मेरा 1 लाख हुआ है, तो उसके सामने मैं 1 लाख मेरा लिखूँगा। उसके बाद में जब मनीष 1 लाख नाम जप करेगा, तब मनीष इसके सामने 1 लाख नाम लिखेगा। तो आपको तो आपको पूरा रूल्स तो आपको समझ में आ ही चुका होगा। तो अब हम शुरू करते हैं। और इसमें एक और है दोस्तों, जब राधा नाम जप करूँगा, तब हम दोनों में से एक जना मुँह से बोलेगा राधा राधा और एक जना मन में बोलेगा। तो मनीष तुम कैसे बोलोगे? मैं मन में बोलूंगा अंदर। कैसे बोलोगे? मन में बोलूंगा अंदर, और ये भाई साहब है जो कि मुंह से बोलेंगे। तो शुरू करते हैं। हम्म। तो ये लोग वाला मैं मुँह से काउंटिंग बोलूँगा। का हाँ, काउंटर। मैं मुँह से बोलूँगा तो मैं ये अपने पास में रखूँगा माइक। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो इसको पहन लेते हैं, माला को हाथ में। अभी दोस्तों हमारा अभी भाई अभी दोस्तों मैंने ये दोनों काउंटिंग मशीन पूरा नया ही लाया है। इसमें अभी तक कुछ भी काउंट इसके हिसाब से हम इसमें अभी तक कुछ भी काउंट नहीं हुआ है। तो अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ राधा नाम जप। दोस्तों तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। अभी हमारा जीरो है, आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन एक बार मैं बता देता हूँ आपको कैमरा के पास में लाके इसको। जीरो है एकदम, आप देख सकते हैं। दोनों के अंदर जीरो है। इसके अंदर भी एकदम जीरो है। अभी इसको स्टार्ट भी नहीं किया है। स्टार्ट अभी इसको कर देंगे। एकदम जीरो है, दोनों जीरो है। ओके, जैसे ही 1 लाख होगा वैसे आपको वापस मैं बताऊंगा और उसके बाद में मैं इसके अंदर लिखूंगा। चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो मनीष। जय श्री राधा 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 राधा
Radha 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 कौन सा साड़ी आ रहा है Radha 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 Radha
Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radhe Radha Radhe Radha Radhe Radha Radhe 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 Radha Radha Radhe Radhe Radha 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 Radhe 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 Radha 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 Radhe 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 Radhe
Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radha 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 Radha
Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha नंबर क्लियर देखी जा रही है Radha 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 ऐसी हमारा बोल रही हूँ Radha 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 Radhe 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 Radha Radhe Radha Radhe Radhe Radha 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 Rani Radha Rani Radha 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 Radhe 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 Radha 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 Radhe 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 Radha 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 Radhe 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 Radha 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 Radhe 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 Radha 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 Radhe 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 Radha 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 Radhe 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 Radhe
राधे 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 राधे। सो हेलो दोस्तों। सो सो हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, तो आप देख सकते हैं मेरे 2500 नाम पूरा हो चुका है। राधे राधे करके मैंने राधा राधा करके 2500 नाम मैंने पूरा कर दिया है। अब देखते हैं मनीष के कितने पूरे हुए। मनीष एक बार बताओ कितना हुआ, वो बताओ। और मनीष ने टोटल 2714 नाम पूरे कर दिए राधा राधा करके, और मैंने 2502 नाम पूरे कर दिए हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इस राग दबाई मत कोई है, इस राग। तो दोस्तों ये वीडियो हम पता नहीं आज से 10 साल बाद देखेंगे, तब भी दोस्तों ये वीडियो यूट्यूब पर रहेगा या यूट्यूब से हटा दिया जाएगा, हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं मालूम है दोस्तों। हम दोस्तों आज ये जो वीडियो बना रहे हैं, हमारे को ये भी नहीं पता है कि कल हम फेमस होएंगे या नहीं होएंगे, हमारे को कुछ भी नहीं पता है दोस्तों। हमने अपनी छोटी सी शुरुआत कर दी है। आप बैकग्राउंड देख सकते हैं हमारा, आप सामने देख सकते हैं एक टेबल है जो कि टूटा हुआ है, और उसके ऊपर हमने एक चादर डाल के अपनी शुरुआत कर दी है। और दोस्तों इसमें दोस्तों हमारा क्या भी स्वार्थ नहीं है, बस मैंने एक सीढ़ी शुरू की है, अब आगे की सीढ़ी दोस्तों आपके हाथ में है। हमने दोस्तों अभी पहला कदम बढ़ाया है, अभी आगे, अब हम आगे जाएंगे नहीं जाएंगे वो दोस्तों सब आपके हाथ में डिसाइड है। आप अब पूरा डिसाइड करेंगे कि अब आगे हम बढ़ पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों फिर से शुरू करते हैं अपनी काउंटिंग। ओके। राधा 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 राधा। अब देखो बोल रही राधा 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 धरा 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 Radha 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 Radhe 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 Radha 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 Radha
Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radhe 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 Radha 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 Radhe 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 Radha 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 Radha
Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radhe 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 Radha 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 Radhe 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 Radha 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 Radhe 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 Radha 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 Radhe 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 Radha 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 Radhe 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 Radha 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 Radhe 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 Radha 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 Radhe 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 Radha 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 Radha
Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radha Radhe 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 Radha 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 Radhe 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 Radha 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 ಮುಂದಾಗ ಪೋತ್ ಜರಿಸ್ಯಾರ Radhe 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 ये कर Radhe 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 Radha 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 Radhe 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 Radha 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 Radhe 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 Radha 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 Radhe 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 Radha 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 Radhe Radhe Radha Radhe Radha 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 Radhe Radha Radhe Radha Radhe Radha Radhe Radha Radhe 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 Radha 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 Radhe 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 Radha 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 Radha
राधा 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 राधा। सो हेलो दोस्तों, तो मेरा तो दोस्तों 5,000 हो चुका है, 5,000 के ऊपर। और दोस्तों मनीष का भी दोस्तों 5,000 हो गया था, लेकिन दोस्तों गलती से उसका दोस्तों पास वाला ये बटन है ना, ये बटन है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये बटन उसका दब गया था। इसकी वजह से दोस्तों वापस ये 0 पे आ गया था मनीष का। और मनीष मेरे से 200 नंबर आगे चल रहा था। मनीष का भी दोस्तों 5,000 हो गया था राधा नाम, लेकिन उसका दोस्तों गलती की वजह से ये बटन चला गया। और दोस्तों मेरा ये देख सकते हैं 5,000 8 बार हो गया है। तो मनीष का और मेरा दोनों को 5,000 हो गया है। बोले तो दोस्तों 10,000 राधा नाम जब पूरा हो चुका है हम दोनों का। और दोस्तों दोस्तों आपको एक मैं चीज बताता हूँ। बीच बीच में दोस्तों हम राधा नाम भी ले रहे हैं और राधे नाम भी ले रहे हैं। आप भी दोस्तों ये दोनों नाम जप कर सकते हैं एक साथ में। अगर आपकी काउंटिंग ज्यादा है, जैसे कि आपकी काउंटिंग 1,000 से ज्यादा है, तो आप राधा राधे दोनों आप नाम जप कर सकते हैं। या 108 से ज्यादा है तो भी आप नाम एक से ज्यादा जप कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों प्रेमानंद जी महाराज ने खुद बोला था कि अगर हम नाम जप करते हैं तो हमारे नाम के अंदर दोस्तों राधा राधे आएगा ही। ये दोस्तों दोनों नाम एक ही है, दोनों नाम का मतलब एक ही होता है, इसमें कुछ अलग नहीं है। और दोस्तों आज जो दोस्तों हमने जो चैलेंज लिया है वो दोस्तों कितने पार्ट में आएगा दोस्तों वीडियो, मैं कुछ भी बोल नहीं सकता हूँ। ये वीडियो 4-5 पार्ट में भी हो सकता है या एक पार्ट में भी हो सकता है। अभी दोस्तों सिर्फ हमारा 5,000 नाम काउंट हुआ है। इसमें दोस्तों अभी कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा, ये किसी को भी मालूम नहीं है। लेकिन दोस्तों ये नाम दोस्तों जप करने से हमारा दोस्तों कॉन्फिडेंस और दोस्तों हमारा दोस्तों कंसंट्रेशन पावर बहुत ही ज़्यादा दोस्तों बढ़ जाता है। दिमाग को संतुलित करता है, दिमाग एकाग्रता बढ़ाता है। हमारे दिमाग की एकाग्रता वो भी हमारा बढ़ाता है। और दोस्तों इसे दोस्तों हमारे के मन में ऐसा एक पावर ऐसा फील होता है कि हम कुछ अच्छा कुछ करेंगे, आगे बढ़ने के लिए कुछ अच्छा कुछ करेंगे, ऐसा कुछ अंदर से होता है। ये नाम जप करने से हमारे आंतरिक शक्ति बढ़ती है और अंदर का कॉन्फिडेंस पैदा होता है। हमारे कोई भी काम करते हैं उस काम के प्रति एकाग्रता बढ़ती है। ये नाम दोस्तों अंदर की हमारी नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करेगा और हमारी पॉजिटिव ऊर्जा को बाहर लाएगा। दोस्तों हमने चैलेंज लिया है 5 लाख बार ये नाम जप करेंगे। तो दोस्तों आपका दोस्तों हमारे को सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों जितना आप हमारा सपोर्ट करेंगे उतना हमारा हौसला बढ़ेगा। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, हम दोनों आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप हमारा फुल सपोर्ट कीजिए ताकि हम आगे बढ़ पाएँ